ntukihende ngo Imana ntikuze. Kiraho nikiwa hapo habe n'abafite amazina yitiranwa na wale ambao wana majina. Uyu mugabo kuko muvuze jinsi ninasema baba yitwa Rushikirana Vedaste. Yeye ni Rushikirana Vedaste. Nzundi mugabo witwa nawe Rushikirana Vedaste. Kuna mwingine ninamfahamu ana majina bagatandukana ku izina rya gatatu. Wana tofautiana kwa jina la tatu. Ni Rushikirana Vedaste. Yeye ni Rushikirana Vedaste. Akongera kaba Abudara. Yeye na ni Abdalla. Undi nawe yitwa Rushikirana Vedaste. Yeye ni Rushikirana Vedaste. Akongera kaba Karojo. Na anakuwa Karojo. Itandukaniro ni Abudara na Karojo. Utofauti ni Karojo. Itandukaniro nuko umwari umupastor undakaba umushefu. Abatabazi bakabitiranya. Wale ambao hawafahamu uraho ngo ni Imana yo bitiranya. Muno dufite mu abana bane bamahasha ni bonse. Kuna watoto 4 najua wa mapasa. Abahungu babiri ba Simeo wa vijana wawili wa abuzukuru banje wa juku wangu n'abakobwa babiri basemahoro basengeneza banyina ndebwa. Imana ntiyogira n'umunota umwe itaratandukanye bukuru na butoto ngo ubwo batsa. Dushimye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu wa Bwana Yesu Kristo ku gitondo cyiza n'umunsi mwiza iduhaye, kwa asubuhi njema na siku njema anatupea, amateraniro meza arimo umugisha w'Imana, ibada njema ambayo inapatikana baraka za Mungu. Imana yabikoze kandi ikatugeza twese ihabwe icubahiro. Mungu aliyofanya hayo na katufikisha sisi sote, tunamshukuru Mungu. Undi turashima Imana kuko mu bihe bibi bikomeye turimo by'imfu nyinshi. Tunashukuru Mungu kwa hizi nyakati tunapitia za vifo vingi. Imana ntabwo yigeze dutererana. Mungu hakutuachilia. Abapfushije ejo bundi n'abapfushije ejo, wale ambao wamekufisha jana hata leo, abapfushije none uyu munsi, hata leo Imana ikomeje kubana natwe kandi katubera Imana muri ibyo byose. Mungu anaendelea kuwa pamoja nasi na anakuwa Mungu wetu kwa nyakati hizo zote. Uko dushima Imana niko tubashimira namwe abantu. Jinsi tunamshukuru Mungu na tunawashukuru nyinyi pia. Muri ibyo bibazo byose muzamugaragara mugahagarara mu mwanya w'Imana. Kwa nyakati hizo zote mnasimama kwa muda wa Mungu. Imiryango yakagombye guhungabana ikabaho ku bwanyu. Familia ambazo zingepata matatizo fulani lakini mnazifarijia. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Ubundi ndashima Imana ko idihaye umwanya wo kuganira ijambo ryayo. Tunashukuru Mungu ambaye anatupea muda wa kuzungumza neno lake. Kwizerwa n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu kabisa ni kitu kikubwa sana. Kuko iyo yakwizeye byange bikundi kwizeza n'abantu. Kama Mungu anakuaminia anaweza kuaminisha hata mbele za watu. Imana ishimwe kuko yabonye ku uyu munsi ari tuganira ijambo ryayo. Mungu ashukuriwe kwa jinsi kwa upekee ametupa kandi kabinyuza mu buyobozi bw'urusengero. Na tunashukuru kwa niaba ya kanisa jinsi wametupea nafasi. Turabyishimiye kandi dushimye Imana yabikoze. Tunafurahia na tunamshukuru Mungu ambaye amefanya hayo. Nico gituma mbanje kubiyegereza namwe mwese. Ndio maana nawakaribisha nyinyi nyote kugira ngo dusangirire ijambo, ili tuwe pamoja katika neno, kandi wumve ko ari ijambo ryawe, usikie kama ni neno lako rije kubgawe, linakuja kwa ajili yako, kandi si wowe wenyine ni wowe nanje, si wewe peke yako nami pia, kugira ngo Imana itugirire neza tubashe kurisangira kandi turyumve, ili Mungu atutendee mema tupate kuyasikia. Isengesho usenga wewe ku giti cyawe, ombi lako kwa upeke yako no kugira ngo Imana ikugabira ijambo ry'uyu munsi, ni ila Mungu akupee neno la siku. Ureke kuzobazaho waruri, usijiswali nimekuwa Imana idutaramire twese muri kino gitondo. Mungu owe pamoja nasi katika asubuhi hii. Kadusome. Tunasoma ubuhanuzi bwa Yeremia, Yeremia isura 1, sura yake ya kwanza, verse ya 5 na aya yake ya 5. Ayayo kwa a. Ubuhanuzi bwa Yeremia isura 1 verse ya 5. Unabii wa Yeremia sura ya kwanza na aya yake ya 5. Ayayo haravuga ngo, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka. Amen. Bwana anasema hivi. Yeremia gice cha 2:5 kunasema, ilipokuwa sijakuumba bado katika tumbo nilikujua, na ilipokuwa hujatoka bado tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii la mataifa. Amen. Twongere dusome igitabo cyo Kuva, katika kitabu cha Kutoka
isura ni 33 ni 33 ivensi y'17 kuri B na aya yake ya 17 kwa B. 33 zakuva 33 kwa kitabu cha Kutoka ivensi y'17 sura yake ya 17 kuri B haravuga gutya ngo B inasema, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amena. kwa maana umepata neema mbele yangu na nikakujua kwa jina lako. Amena. Twongere dusome igitabo cy'Abaheburayo. Tunaendelea usome katika Waebrania. Abaheburayo ni sura 4. Waebrania ni sura yake ya 4. Sura 4 z'Abaheburayo. Sura yake ya 4 wa kitabu cha Waebrania. Umurongo w'13 na aya yake ya 13. Haravuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambitswe ubusa imbere y'uzatubaza ibyo twakoze. Amena. Hakuna kiumbe kinachofichwa mbele yake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa mbele ya macho yake yeye aliye na maneno yetu. Amena. Turangirize mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timotheo. Tunamalizia usome katika waraka wa Paulo kwa Timotheo. Isura ni 2. Sura yake ya 2 ni vensi y'19 na aya yake ya 19. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amena. Amen. Timotheo wa 2 ni 19. Timotheo ya 2 sura ya 2 na aya yake ya 19. Tusome. Lakini msingi wa Mungu ulio imara unasimama, ukiwa na muhuri huu: Bwana anawajua walio wake, na tena kila mtu anayetaja jina la Bwana aache uovu. Pokea neno la Mungu. Mana ya Ibrahimu, mana ya Isake, mana ya Yakobo, mana ya Isiraheli, mana yacu, mana ya badata na ba mama, mana ya basogokuru na basogokuruza, mana yanje, mana y'abana bacu, mana y'urubyaro rwacu. Ndagushimiye kuri iki gitondo cyiza cy'umugisha duteranye kubw'ijambo ryawe hano hantu. Icyifuzo cyacu ni kimwe gusa, niba tukugiriyeho umugisha, ubane natwe muri iri jambo mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Turaganira amajambo makeya cyangwa menshi. Tazungumza maneno machache wale mengi, ariko ni Imana iduhaye, lakini ni yale Mungu atatupea. Ndashaka ngo twibukanye. Napenda tukumbushane, kubera kuko ntacho tutazi, kwa sababu hakuna chochote hatukijue. Ijambo ry'Imana rimaze imyaka 2025. Neno la Mungu linafanya miaka likisema katika agano la jipya. Niba ntaryo urasoma warakereje, kama hujasoma umechelewa. Niba utegereje ngo hari rishya riza ntaryo uri bubone. Kama unangojea neno lipya hautalipata. Jambo ritarasomwa uhereye mu itangiriro ukagera muri Ufunuo. Hakuna neno ambalo halijasomewa tangu mwanzo paka Ufunuo. Ariko Biblia izivuga ngo nubwo tubizi tuze tubyibukanye. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba ingawaje tunayafahamu lakini tuyakumbushane kila siku. Kitondo tuje kwibukanya, tuje kwigisha, tuze kuvuga makuru mashi. Leo hatuje kuwaletea habari njema, lakini tunakuja kuwakumbusha. Nshaka ko twibukanya ni kingi. Kile ambacho nimetarajia tukumbushane ni hiki. Nukubabwira ngo Imana iratuzi. Ni kuambia Mungu anatujua. Iratuzi Imana. Mungu anatujua. Mu buryo bwose babaho Imana iratuzi. Kwa njia zote Mungu anatujua. Kandi ituzi mutuntu nutundi. Na Mungu anatujua kwa tule tutu tudogo tudogo. Izi buri muntu ku giti ciwe itamwitiranije n'uwundi. Inajua mtu kwa upekee bila kuangalia kwa mwingine. Iza mazina yacu ayo tuzi nayo tutazi. Mungu anajua jina letu hata na yale ambayo hatuyafahamu. Izi byihishe mu mibiri yacu, ibyo tuzatubona n'ibyo tutazatubona. Anaona hata yale ambayo hatuyaone ambayo yanafichama katika mili yetu. Ibitekerezo byacu no mu bwenge bwacu, ibyo dusohora n'ibyo tudasohora. Anajua akili zetu yale ambayo tunayaonyesha waziwazi na yale ambayo hayaonekani. Yandi magambo Imana iratuzi kamenya na detail y'ubuzima bwacu. Kwa maneno mengine inaonekana kwamba Mungu anajua yote. Nicho nshaka ngo wibuke. Ni hayo nimependa kukumbusha. Dufite uruhimbi. Tuna meza ya Bwana. Igihe cy'uruhimbi nikigera babishinzwe barabivuga.
wakati wa meza matakatifu ariko ndashaka kugira ngo nkubwire ngo mbere yuko tuja ku ruhimbi, lakini nilipenda kukwambia mbele tukaribia meza ya Bwana ubanze witekerezeho neza wimenye wewe mwenyewe ujitambue, kandi urabiheshwa nuko wumva ijambo ry'Imana, na itakusaidia kama unasikia neno la Mungu, naryo rikurangira uburyo Imana ikuzi itagira kantu na gato yihishwa. Neno la Mungu litakuonyesha jinsi Mungu hakuna chochote ambacho hakijua. Numara kwimenya no kwitahura bifatika, ukipojitafakari, ukipojijua, biraguhesha kwegera meza umutima utagucira urubanza, yatakusaidia kukaribia meza ya Bwana bila moyo kukuhukumu. kandi ico nico nkwifuriza, na hicho ndilo hitaji langu. Kubuzima busanzwe bw'abantu, kwa maisha ya kawaida ya watu, turaziranye, sisi tunajuana, ariko tuza tumenyana ibice. Lakini unaweza kujua mtu kwa ufupi. Habe n'umuntu ku giti ciwe ntaza yimenya ngo anonosore. Hata na mtu kwa upekee hawezi kujifahamu vizuri. Impamvu ni iyihe? Sababu ni gani? Twebwe tumenya umuntu kuva umunsi avuka. Sisi tunamfahamu mtu wakati anapozaliwa. Abantu bakavuga ngo kanaka yavutse ku minsi minyanaka muri uku kwezi muri uyu mwaka. Watu wanafahamu tarehe za kuzaliwa na mwezi wa kuzaliwa na mwaka. Ababanya nawe bakavuga ngo twe twabanye nawe mu bwana bwiwe. Wale ambao waliishi nao kwa utoto wake, doruko yarateye doruko yarateye, ni jinsi alikuwa kiumbika na jinsi alikuwa alivyo. Abantu bakagushorera ukaruhuka bincuke. Watu wanakulea mpaka unakomaa. Ukaruhuka umwana muto ufatika w'umwangavu. Unakuwa mtoto, ukaba umusore, hata unakuwa kijana, ukaruhuka umuntu muzima, unakuwa hata mtu mzima, kugeza ushaje abantu bazababona ibyawe bumva ibyawe umunsi kuwundi abakwegereye mbese, mpaka unakuwa mkongwe, watu wakikuona wakikutazama. Abataragize umugisha wo kukubona ngo baturane nawe, wale ambao hawakupata baraka ya kuishi karibu na wewe, amakuru bakayamenya bayabwiwe n'abandi, habari wanazifahamu kupitia wenziwe. uriya muntu dore uko ateye, mtu ni hivi anaishi, uriya muntu dore uko ameze, ni jinsi alivyo ni hivi, dore ibyaza akora, ni haya anayafanya, dore ibyaza avuga, ni haya anayasema. Abantu bakagushorora bakageza ku munsi bazagusezerera uvuye mu isi. Watu wanakusindikiza mpaka siku yako ya mwisho ya duniani. Ubumenyi rero bw'abantu buhekeye aho hantu mu kuvuka no gupfa. Ujuzi wa watu unafikiria hapo tu kuzaliwa na kufa. Mbele ya kuzaliwa watu hawakufahamu, na nyuma yaho ubereyeho ntibazongera kukumenya, na baada ya kufa hawatakujua tena. Abo ni abantu, hao ni wanadamu. Ariko nanone muri ba bantu, lakini miongoni mwa watu hao, nabirya bike bazi hari abataza bivuga uko biri, na yale machache ambao wanakutambua hawezi kuyatamka kama ilivyo. Kubera ibintu bibiri biba mu bantu, una sababu, kwa sababu ya njia vitu viwili ambavyo vinapatikana katika watu. Kuna hisia. Umuntu akaba tovuga umuntu wiwe ukuri, mtu hawezi kutamka ukweli kwa mtu wake, ngo batazumva kuko yamwandagaje, ili wasionyeshe kwamba amemonyesha hadharani. Ubwo yo bikirara chahebuwe, hata mtu akuwe jambazi ambaye anajulikana, kuwe yo muvuga kwari, lakini haiwezekane kumtamka jinsi ilivyo mtu wake, kwa sababu ya hisia. Habe nubwo umuntu yohangukira kanisa ubuzima bwose mukabibona, hata mtu akuwe mpagani kanisani, nyinyi nyote mnayafahamu. Abavyeyi n'abavandimwe bakazavuga ngo kuri hano umuntu nk'abandi, wandugu na marafiki watasema tu ni mtu sawa wenziwe. Yakora icyaha kanisa ryamufatira nk'igihano, ukitenda zambi kanisa likikutenga, bakababagiza urubanza na nyiri muntu, linakuwa kabisa ni tatizo, kuko batifuza ku muntu wabo yavugwa nabi, kwa sababu hawapende mtu wake wamuongee vibaya. Hizo ni hisia. Nanone kubera ayo marangamutima, lakini kwa sababu ya hisia, umuntu akaba yokora nk'ibyo abandi, mtu anaweza kufanya sawa wenziwe, ariko baje kumuhayagiza bagakora ibitangaza, lakini wanamtapa, wanasema yeye ni waajabu. Umuntu ntakiri umuntu nk'abandi, unagundua ya kwamba mtu si mtu kama wenziwe, kubera bamuvuga kandi bakamuvuga uko atari, kwa sababu ya jinsi watu wanamsema na wanamsema jinsi Koroma, hata na yeye anaendelea kwa hiyo noneho akarenga imipaka kabayokora ibitokorwa, anapita hata mipaka, anafanya yale ambayo bamuvuze cyane, kwa sababu ya watu wamemuongea naye anapanda sana. Abo ni abantu, hao ni wanadamu, kandi uko niko bazababona, na ni jinsi wanaona. Ariko ndagira ngo mbabwire nguko abantu babona, lakini napenda niwazungumzie kwamba jinsi watu wanatazama na jinsi watu wanasikia bitandukanye kure nuko Imana ibona nuko Imana yumva, ni tofauti sana na jinsi Mungu anaona na jinsi anatazama. Ni hivyo, taho bihuriye n'abantu kabisa. Zaburi ya Dawidi 139, Zaburi ya 139, Dawidi yavuze ya majambo arantangaza. Dawidi amezungumza maneno haya aravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, akasema Mungu umenitazama, aravuga ngo uzimya
yanje n'imihagurukire yanje. Unajua kuketi kwangu na kusimama kwangu. Aravuga ngo uzimiryamire yanje n'imigendere. Unajua kulala kwangu hata kutembea kwangu. Aravuga ngo urangose inyuma n'imbere. Unanizunguka pande zote. Zumvikana ko iyo ndebye inyuma. Inaonekana ya kwamba ukiniona hata nyuma. Amaso yawe azambona n'imbere. Macho yako yanatazama hata mbele. Ukiburyo wareba iburyo. Ukiona kushoto na kulia. Amaso yawe akambona n'ibumoso. Macho yako yanaona hata kushoto. Ukiniona hata ugasanuwandurutse ku mutwe uhaye unitegereza ikijepfu. Ukiniona hata kwa kichwa kwa miguu unaniona. Warampumiye. Akasema ya kwamba kwa bisa ni ajabu. Waranzungurutse undenza kilo w'amani. Wewe unanizunguka, wewe unanipita Mungu. Aravuga ngo nakuhisha gute naweza kujificha wapi macho yako. Aravuga ngo nogira ngo nguruke nje mu kirere nguhunga. Nikipanda kama tai. Aravuga ngo iriya naho nagusangayo. Hapo naweza kukutana huko. Aravuga ngo nuka mukuzimu nkaguhunga nkajiri yepfe muhenge. Hata nikishuka nikukimbia kuzimuni. Aravuga ngo aho naho kuboko kwawe kwa. Hapo kwenye vilindi mkono wako unaweza kunikuta huko. Aravuga ngo ngende nyanja zose uko ziheka. Hata nikienda huko kwenye vilindi. Aravuga ngo aho naho wankurayo. Hapo napo mkono wako unaweza kunirudisha. Aravuga ngo ese nohungira hehe amaso yawe. Akasema naweza kukimbia wapi macho yako Bwana. Undenzi biro. Unanipita ufahamu. Imana nishimwe. Mungu ashukuriwe. Aravuga ngo habe nubwo nakwitwikira umwijima. Hata mimi naweza kujitia giza. Ngo namenye neza kuko iwawe ntatandukaniro ry'umuco n'umwijima. Nimegundua ya kwamba hakuna utofauti wa giza. Kandi mugitangaza wa mwijima wa uhindura umuco akaba ari ugufasha kumbona. Giza na nuru wewe inakusaidia kuniona. Nahungira hehe mu maso y'Imana. Naweza kukimbilia wapi macho yako Bwana? Ta muntu ufitaho yahungira mu maso y'Imana. Hakuna yule ambaye ana mahali kwa kukimbilia. Iki gitondo nje kubabwira ngo napenda kuambia kwa subia leo. Imana iratuzi. Mungu anatufahamu. Iza amazina yacu. Mungu anajua majina yetu. Izi ngeso zacu. Anajua tabia zetu. Izi miterere yacu. Anajua jinsi tulivyo. Izuko tugenda. Anajua jinsi tunatembea. Izi mibiri yacu. Anajua miili yetu. Ikamenya no mu mitima yacu. Anajua hata roho zetu. Ikamenya no mu ntekerezo zacu. Hata mafikira zetu. Biblia yatubwiye amajambo Imana yaganiriye na Yeremia. Biblia imetuonyesha maneno ambayo amezungumza na Yeremia. Imana yahamagaye Yeremia mu izina. Mungu amemuita Yeremia kwa jina lake. Iramubwira ngo Yeremia nakumenya utarabaho mu nda ya nyoko. Yeremia nimekujua tangu haujazaliwa tumboni mwa mama yako. Utarabaho mu nda ya nyoko. Nimekujua kabla ya kuzaliwa. Aravuga ngo nakwejeje utaravu. Na nimekutakasa baada ya kuzaliwa. Na majambo biri muri iryo jambo. Ni maneno mawili katika somo hili. Nukuvuga ngo imbere y'Imana. Mbele za Mungu. Tawavutse none n'uwavutse ejo. Hakuna yule ambaye amezaliwa leo. Twese turangana imbere y'Imana twavukiye umunsi. Sisi sote tuna umri wa miaka moja mbele za Mungu. Gusa kuja imusozi. Hatukuonekana mbele tu. Ariko mu mugambi w'Imana twese twavukiye umunsi umwe. Lakini kwa lengo la Mungu tumezaliwa siku moja. Yatumenye tutaraba. Kwa sababu ametujua kabla ya kuzaliwa. Abantu bazatumenya twabayeho. Sisi wanatujua kabla ya kuzaliwa. Ariko Imana yatumenye tutaraba. Lakini Mungu ametufahamu kabla ya kuzaliwa. Ngo ireme bamwe zaze kurema abandi nyuma. Kwa sababu hakuzaliwa mmoja. Umunsi turema mu mugambi wayo yaturemeye rimwe. Wakati ametuzaa ngo twese twavutse mu gihumbi kimwe amajana 900. Si leo kama vile tunasema umezaliwa mwaka huu. Umunsi wo kuvuka Imana yaturemye ni umunsi umwe twese. Siku ya kuzaliwa sisi sote imbere y'Imana twese turangana. Sisi sote ni umri wa mwaka mmoja. Igitandukanye gusa ni igihe twagaragaye. Kinachotofautisha kubera iyo mpamvu rero. Kwa sababu hiyo Imana tuzi kuva ico gihe yaturemye. Mungu anatujua tangu awali. Imana tuzi turiho duhaye tugaragara mu isi. Mungu anatujua tukionekana. Hahandi abantu nabo baza batumenya. Mahali ambapo wanadamu wanatuona. Imana ikarenga hariya ku rupfu. Mungu anapitia hata mauti. Ikanatumenya nyuma y'urupfu. Anatujua hata kuvuga ngo tuzi kuva mu itangira. Anatujua tangu mwanzo. Ikazageza mu iherezo ry'iteka ryose Imana ituzi. Tangu kwa mwisho wa maisha yetu Mungu anatujua. Twakwihisha hehe. Tunaweza kujificha wapi macho ya Mungu? Ntibishoboka. Haiwezekani. Niba abantu batuzi bice. Kama watu wanatujua kwa ufupi. Imana suko sikwitu. Mungu si hivyo anatujua. Mwumvise iryo tandukaniro kuntu rigenda. Umesikia utofauti. Uko niko Imana imeze. Ni jinsi Mungu alivyo. Ijambo rigira kabiri muri iryo jambo. Neno la pili katika neno hili. Imana yavuze ngo kuva ico gihe turema. Mungu alisema tangu wakati huo ametuumba. Yamyitweza. Ametutakasa. Iduheza ubuzima bwejejwe. Ametupa maisha ya iduheze kubaho twejejwe. Ametupa kuishi kwa utakaso. Niba muri mukubona twarahindanye. Kama tumebadilika. Umugambi w'Imana yaturemye twera. Lengo la Mungu ametuumba. Imana yatwejeje tutarabaho. Mungu ametakasa kabla ya kuzaliwa. Zaba mama twejejwe. Tumetoka tumboni mwa mama zetu tukitakasika. Tumiyo mwicaye muzamuvuga ngo abana batoya. Ndio maana mukikaa ngo n'abamarayika b'Imana. Watoto ni imbere y'Imana ni kurya twese twari tumeze. Sisi sote ni jinsi handi watangiriye kuja mu marorerwa.
ulianza ni hahandi watangiriye ubwere bwawe n'Imana yari yaraguhaye. Ulianza hapo ariko Imana ya Isiraheli, Mungu wa Israeli, yatwejeje ametutakasa kabla ya kuzaliwa. Tuvuka twera turabaziranenge turi bazima. Tunazaliwa tukitakasika. Noneho kubera kuvuvura mu isi n'ibindi bitubamwo, kwa sababu ya kujichafua katika ulimwengu, duhindana. Tunaenda tukibadilika. Ariko mu mugambi w'Imana nuko yatumenye tutarabaho. Lakini lengo la Mungu ametufahamu kabla ya kuzaliwa. Tutaravuka. Akatutakasa baada ya kuzaliwa. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Biblia yavuze iri jambo rindi. Biblia imesema neno pia. Imana yahamagaye Mose. Mungu amemuita Musa kugira ngo ashorere ubwoko bwa Isiraheli, ili aongoze taifa la Israeli, kubera ko yari yaramwizeye, kwa sababu amemuaminia. Kandi ntiyamuhamagaye idahaye muganiriza. Hakumuita bila kumuongelesha. Baraganira wanazungumza na Mungu kugeza ahantu Mose yabwiriye Imana kuko adashoboye, mpaka Musa amemwambia Mungu hawezi. Kandi koko ngo ntiyarashoboye, urabizi ko ntamubonye. Kwa ukweli hakukuwa na ariko baza bavuga ngo yazagaba nkumemaguza. Yeye alikuwa na kigugumizi, ntabwo yagiraga imvugo yoroshe, hakukuwa kabisa na msemo. Imana iramubwira ngo nubwo bimeze gutya Mose, Mungu akamwambia ingawaje una kigugumizi, hariho umuvandimwe wawe witwa Aroni, lakini kuna ndugu yako muri Aroni harimo impano zibiri zanejeje. Aroni kulikuwa karama mbili. Icyambere ngo yarumvaga neza. La kwanza alikuwa akisikia vizuri, akumva amajambo yabwiwe neza, akayumva akayashira ku murongo. Alikuwa akisikia maneno ambayo ameambiliwa na ayanatia kwa mstari. Kabiri yaje kuyavuga, neno la pili akiyatamka, akavuga nkaho ari we wayaremye, anayatamka kama ni yeye ambaye ameyaumba. Vuga neza ku buryo yumvikana, anatamka story hizi. Kandi zo birasanzwe mu buzima busanzwe. Hayo yanasikilika katika maisha ya kila siku. Muzamubona bavuga, wale ambao wanasema kwa babamwe ibice bine. Kuna sehemu ine. Hari abantu bazi gutekereza cyane, kuna watu wanajua kutafakari sana, ariko ibitekerezo byabo bikabamo nka desordre, lakini mafikira yao wamubwira ngo nabishire ku murongo bivuge neza uko byakagombye. Ukimwambia atie mawazo yake kumustari, ukuri bikamunanira, yanakuwa ni vigumu kwake. Iruhande rwe hakaba abandi batekereza bike cyane, kuna wengine karibu yao ambao wanafikiri kidogo, uburyo bazi kumva cyane, lakini wanajisi wanasikia zaidi. Noneho wa undi utekereza cyane, yule ambayo ana tafakari sana, yabivuga mu ntegeke ziwe zo kubivuga, akiyasema kwa udhaifu wake. Uyuzi kumva cyane akabisingira, yule ambaye anajua kusikia sana, akabirema akabiheza umurongo, anayaomba anayapatia mstari, yaje kubivuga agasana hari we wabiremye, akitaka kuyasema unasikia kama ni umuntu wakabirubaho. Hiyo ni sehemu ya pili. Hakaba nugira byombi uzi gutekereza akamenya no kuvuga. Kuna mwingine ambao ana mafikiri mazuri na anajua kusema, hakaba nutagira byombi, na kuna yule ambaye hana vitu viwili. Nibo tuzatwita ngo ni impombere, ni yule ambaye tunasema kwamba umunyabwenge bukeya, ugasanga ngo uyu ni intumbwe, kurya ni umuntu nk'abandi ariko iyo mpano ntiyayihawe. Ni kusema ya kwamba hakupewa karama. Mose rero na Aroni nuko niko bari bateye. Musa na Aroni nao walikuwa hivyo. Kubera ibiganiro bya Mose byo kumenyerana n'Imana, kwa sababu ya kuongea na Mungu, Musa agera handi abwira Imana ngo birandaniye gukomeza kugenda bene ubu. Akaambia Mungu, si kabisa sizoea kutembea hivi. Umaze igihumbwira ngo tugende, unaniambia nitembewe na wewe, ariko ntunereka abo duhaye tujana, lakini haunionyesha hadharani wa araruharenga kuri iyo ntambwe. Akapita aravuga ngo noneho aho bigeze kwenye tunafikia mimi na wewe, turajana nawe, tutatembewa na wewe. Kandi niba tutajanye, na kama tutembee na wewe, tureke tuva hanga tuhagume, tusiende tubaki hapa. Urumva yaramaze kwizerana n'Imana cyane, alikuwa kimwamini Mungu sana. Imana iramureba, iramwitegereza, iramwumva neza. Mungu akamsikia vizuri kabisa, iramusubiza ngo Mose we, Mungu akamwambia Musa ngo nico usabye naco ndagikora, na hicho unaniomba kubera yuko wangiriyeho umugisha, kwa sababu umepata neema kwangu, kumenya mwizina, nikakujua kwa jina. Sinomenya izina ryawe, siwezi kujua jina lako, navuye kurimenya gusa, kwa kulijua tu. Sinogutoranya ngo muheze umurimo wanje wo gukora, siwezi kukuchagua ni kukupa kazi yangu, nabuze uwo nkoresha bila aravuga ngo nico naco wasabye, na hilo ambalo nimeomba naco ndakiguhe, naco ndakikupea, kubera gusa kuko wangiriyeho umugisha, kwa sababu umepata baraka kwangu, kakumenya mwizina, nikakujua kwa jina. Bavandimwe, Imana izina amazina yacu, Mungu anajua hata majina zetu, kandi gantugire ngo izi gusa yayandi abantu baza bakwita, hajue tu yale ambao watu wanatuita. Harayo tumenyereye abantu batwita, tunazoea yale ambao watu wanatuita, hakaba nandi twita abantu batatwita. Kuna wengine majina mengine wanatuita, hakaba na yandi abantu batwita tudakunda ko batwita. Kuna mengine watu wanatuita lakini amazina amwe bayatwitirira kubera imirimo mibi, mamoja wanatupea kwa sababu ya kazi mbaya, nikayo kutugamba, ni sawa kutunena.
yatwitirira kubera kuduhayagiza. Yengine wanatuita kwa sababu ya kututapa. Nakera mu buzima busanzwe Hata kwa maisha ya kila siku umuntu agira amazina abiri. mtu ana majina mawili. Bagira izina ry'amavuka yitwa n'abavyeyi. Kuna majina ya kuzaliwa ambayo anapewa na izina wazazi. rikuru Ni jina kubwa. bakagira n'izina ry'ububatizo. Na jina la ubatizo. Bitinze haza kuza yandi ngo na amazina y'icihimbo. Kuna mingine jina ya kujiita. Umuntu yicara yasinda cyane. Mtu akilewa abo baza sana. basangira bakamuzina rijanye n'ubusinzi. Wale ambao mnalewa pamoja wanapea Umuntu jina. yakora ibintu bihambaye cyane. Mtu akifanya mambo ya Nono ajabu. bakamwita izina ryo kumwamamaza. Wanampea jina la kumtangaza. Umuntu Imana yamukorera ikintu Mungu cy'igitangaza. akifanyia mtu kitu cha ajabu. Akita izina ryo gushima Imana. Anajiita jina la Iryo kumshukuru n'izina Mungu. bazavuga ngo n'izina ry'icihimbo. Hayo ni majina ya kujiita. Igitangaza nuko nayo mazina nayo Imana irayazi. Hata na majina hayo Mungu Mureke anayafahamu. mbabwira ibintu byambayeho mu 2022. Naweza kuambia historia yangu. Kubisanzwe data yitwa Gahuma niwe rikuru. Kwa jina la baba yangu ni hivyo. Izina ry'ubukristo yitwaga Lazaro. Kwa jina la Ukristo yeye ni Lazaro. Ariko akagira amazina abiri y'ibyihimbo. Lakini ana majina mawili amejiita. Rimwe yitwaga Kivumera. Limoja ni Kivumera. Irindi akitwa Nkingi, iryo y'umwana agira. Lingine ni Nkingi. 22 ntihandi Bukavu. Kwa 22 nikiwa Umugabo hapa umwe arampamagara. mtu akaniita. Arambwira ngo noneho nahuye n'igitangaza. Mimi nimepata Arambwira ajabu. ngo se izina rya so ninde? Akaniuliza jina la baba Ndamubwira yako ngo ni nani? data yitwa Lazaro Gahuma. Nikamwambia majina ya baba yangu. Arambwira ngo sirya Imana yambwiye. Akaniambia si hilo jina Mungu None se ameniambia. yakubwiye gute wa mugabo? Amekuambia nini? Arambwira ngo nijoro nariko nsenga. Akaniambia nilikuwa Ngo nikiomba. kubona uri ku rugamba uhawe urwana intambara. Nikakuona kwa mapambano Noneho ukipigana. ya ntambara uhawe urwana. Vile vita ulikuwa Uburyo ukipigana. wayitwayemo binezeza Imana. Jinsi Ngo ulitembea. Imana irambwira ngo reba. Mungu akaniambia angalia. Ngo se wabonye aho mwene Kivumera ari? Umeona pale ambapo Wabonye ibyo mwene Kivumera arimo? Umeona yale ambayo anayafanya? Ngo ndamusubiza ngo uwo mpaye mbona uri yasuwa Kivumera. Nikamwambia ya kwamba mtoto ninaona si mtoto wake. Nuwande se none? Je, ni mtoto wa nani? Ati isenzi ko yitwa Gahuma. Akaniambia jina la baba yangu ni Gahuma. Ngo aramubwira ngo niryo naryo niryiwe. Akasema na jina hilo ni lake. None se iso yitwa Kivumera. Je, jina la baba yako ni Kivumera? Ndamubwira ngo nukuri n'izina ryiwe ry'icihimbo. Nikamwambia ni jina Imana iratuzi izina amazina yacu. Mungu anatujua, anafahamu na majina zetu. Imana irakuzi ina ya amazina inshuti zawe zizazikwita. Na yale majina rafiki zako wanakuita. Imana iratuzi izina ututuzi kose tw'igizungu mwagiye mu ikirahuri. Anajua na hutu tujina ambapo tumejiita. Imana izina detaye y'imibiri yacu yose. Mungu anajua kandi tuzi mu buryo bubiri. Mungu anatujua kwa Imana ituzi umubiri, anatujua kwa mwili. Kibyo mvuze by'amazina kama haya anajua na mwili, n'ibindi biri ku mubiri nkivuga, na vingine ambavyo nitasema vya mwili. Ikatumenya no mu buryo bw'umutima. Na anatujua kimoyo moyo. Imana ntacitasi. Mungu hakuna kile ambacho kinaweza kuficha mbele zake. Umunsi umwe siku moja narajije umushitsi. Nimekuwa na mgeni. Ngiye kubabwira ko Imana izi n'ibindi byose tugira mu mibiri yacu. Ninapenda kuonyesha hata anajua. Ndaza umwana w'umukobwa muri umuna umwe mu bakazana banje. Mtoto mmoja ndaza n'umushitsi w'Imanyema w'umuyumbe w'umukristo. Na nilikuwa na mgeni mmoja wa Mkristo. Igihe duhaye dusenga nijoro tuja kuryama. Wakati tulipoenda lala. Ahanurira abantu bose baraho mu nzu. Akatabiria watu wengi walikuwa hapo nyumbani. Na mimi nilikuwa nikisikia. Ngo amarabwira wa mwana amakuru yiwabo mu rugo. Akaambia mtoto huyo habari zake nyumbani. Aramubwira ngo kimenyetso cyaya makuru nkubwiye wa mwana. Alama ambazo zinaonyesha hii habari. Aramubwira ngo mu mugongo wawe hariho inkovu nini. Akamwambia kuna kovu mgongoni mwako. Ndabona no uyu muntu arabiciye. Nikasema iko sawa uyu mtu. Umuntu w'Imanyema. Mtu wa Manyema. Umwana w'umukobwa w'Ikigali. Mtoto wa Kigali. Naho bahuriye mu wanje muri salo mwijoro. Ni hapo wote walikuwa wageni wangu. Ese uyu muntu yamuboneye he byagenze gute? Je, uyu mtu ameona siku gani kovu hiyo? Ngirimpungenge nyuma y'igitaramo. Nikasikia nina swali. Negera babana bo ndabadase amakuru bavuze y'inkovu haribaho. Nikamuuliza je, ile kovu havuga muri umuna wiwe. Mdogo yake arambwira ngo si inkovu ni igitangaza. Akasema ni kovu kubwa kabisa inaonekana. Uwayibonye wese arayizi ko ari inkovu itokwiba itoyoberana. Kila yule ambaye ameiona ni kovu kabisa kubwa. Ndavuga ngo Imana ni igitangaza. Nikasema Mungu ni wa ajabu. Imana izi details ziba no ku mibiri yacu. Mungu anajua kila chochote kinachopatikana kwenye mibiri yetu. Ibyo dufite. Hakuna Imana izi details niziba ku mibiri yacu. Anajua kila kitu kwa mili yetu. 2022 na none. Hapo kwa 22 pia. Umuntu yongeye kumpamagara. Mtu mmoja ameniita kwa simu. Muzamubona tugenda twambaye tugira inkovu zatumaze.
Mnatuona tukitembea tuna kovu kandi kwa miili gatwese yetu. ntitwarashwe muzamurira n'abasirikare gusa bagira inkovu. Mnadhani ya kwamba ni serikali ambao wanakuwa Nigeze na kurwara muri 74 ndi Fizi Jondwe n'umudimu niba kibyibuka. Nimewahi kuugua na Jondwe anafahamu hayo. Fatwa n'indwara mu maguru yombi cyarimwe. Nimepatwa na magonjwa katika miguu mbili. Mu butenge bw'ukuguru kw'ibumoso hapo kwa mwili n'ikirenge cy'ukuguru kw'iburyo. Hapo kwa miguu yote mbili. Ndarembaje mu bitaro maramu ukwezi. Nimefanya muda wa mwezi katika hospitali. Abantu barinze kuva mu Minembwe baraza barema igipoyo baranikorera bangeza mu Minembwe. Watu wametoka huko ndatura ndakira ariko sigara ni nkovu. Lakini nikapona lakini nikabaki na kovu. Ejo bundi muri 22 hapa 22 inkovu yo muri 74 mu abantu b'Imana. Kovu ya umuntu arampamagara arambwira ngo wihebye wagize ikibazo cy'intambara. Akaniambia umepatwa na shida na mapambano. Arambwira ngo humura nta rupfu rukuriho. Lakini hakuna kifo. Arambwira ngo urupfu rwakubuze wa munsi muri 74. Kifo ambaye hakupata mwaka huo. Arambwira ngo kimenyetso nizankovugira ku maguru yawe yombi. Alama ambayo unazo katika kovu katika miguu yako. Kazamburu kongira. Ni kovu mutobona mba nambaye n'ibirato n'amasogisi. Ni kovu ambao hawezi kuona. Umuntu arabibona ari kantaraga mu buryo bw'umwuka. Lakini ameiona kwa kiroho. Arambwira ngo kubera ikimenyetso cyizo nkovu ufite. Kwa sababu ya alama za hizo kovu. Ko ntakuri bube. Ikufahamisha ya kwamba hautakuwa kitu. Ndavuga ntari ko noneho Imana nyine tuzi ntakantu kasigaye. Nikasema kabisa hakuna lile linalobaki. Nuoshaka yoreka. Mtu anaweza kuacha. Tizirekera aho ngaho. Mungu hachilie hapo. Ejo bundi mu kwezi kw'icumi kuyu mwaka twaraye turanga. Kwa mwezi wa 11 kwa mwaka uliopita. Nkaba mfite yindi nkovu ku gatsinsino ya moto. Nilikuwa na nyingine kovu hata yo muri 99 ya 99. Nari mvuye Goma moto indyange ziremera hari gari ngiye gusura abana bari barwaye. Nilikuwa nikitoka huko Goma kovu hiyo nikaipata. Ishaka nko kuca mu igufwa. Moto ilikuwa ni ndarwara ikintu cy'amezi 2 n'igice ku musego. Nimeugua kwa miezi 2. Ngo nkire ndataha mara umwaka muzima ntaza nambara kiraro. Nilifanya mwaka bila kuvaa kiatu. Iyo nkovu nkamenya ko nigira. Kovu hii nilikuwa nikifahamu kama. Nabo mu rugo barayizi n'abana barayizi. Hata na watoto wangu wanajua. Iyo nkovu ikagira ibintu biri nkamagamba. Kovu kabisa imekwisha koma. Kuburyo nazaganira guheza abantu urwembe bakazabaharura bagaharura. Watoto wanaipanguza. Ngasiga hamavuta kugira ngo idashanyura amasogesi. Wanaipanguza hivi. Itankomeretsa nanje ubwanje nikoze cyangwa nkoze ku wundi muntu. Wanaipanguza kila mara. Ngo habe mu kwezi kw'icumi kuyu mwaka ushize. Kwa mwezi wa 11 kwa mwaka uliopita. Pamagarwa n'umuntu w'umukecuru w'imyaka hafi 90. Nikaitwa na mkongwa wa miaka 90. Ari mu bihugu by'abazungu. Anapatikana huko kwa nchi za kigeni. Arambwira ngo mwana wanje nariko ngusengera Imana. Akaniambia mtoto wangu nilikuwa nikiomba kubera impamvu runaka yarambwiye. Kwa sababu ya sababu. Imana irambwira ngo uhumurireho kandi uri muzima. Mungu akaniambia uimarike uko mzima. Irambwira ngo ngubwire ngo ikimenyetso. Nikwambia alama. Ufite inkovu ku gatsinsi no ku kuguru kwawe. Kovu ambayo unayo. Kandi iyo nkovu tizinoga. Kovu hiyo hai. Arambwira ngo uhereye none ikimenyetso ko ukubayo muzima. Alama ambayo inaonyesha kama wewe ni mzima. Arambwira ngo niyo nkovu yawe iranoze. Hata kovu hiyo inatakasika. Ndavuga uyu mukecuru ko ntamuzi. Nikasema mkongo huyu simjui. Ibi ni ibintu nyabaka imbaye ntekereza. Haya ni maneno gani mbona ananipita? Imana iratuzi. Mungu anatujua. Izina detaye y'ubuzima bwacu bwose. Anajua kila kitu kwa maisha yetu. Imana iratuzi. Mungu anatufahamu. Izina detaye y'ubuzima bwacu bwose. Anajua chochote kwa maisha yetu. Twebwe habe nubwo kwitiranya. Hata sisi tunaweza kutofahamu. Imana ntishobora kwitiranya. Lakini Mungu hawezi kuzakiwa. Umuntu mu mazina yiwe. Mungu anajua mtu kwa jina lake. Umuntu mu miterere yiwe. Anajua mtu jinsi unaumbika. Umuntu mu miremere yiwe. Anajua jinsi unaumbika. Imana ntishobora kwitiranya. Mungu hawezi kuziakiwa. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mureke mbaheze ingero zifatika nkazi 3 zine 5 za muno mwikanisa. Nitawapatia mifano sawa. Timuruzi hano turi muri aba bavyeyi. Hapa tunapatikana wazazi. Hano hari ba revera babiri. Hapa kuna wachungaji wawili. Bahu bintu bine. Wana vitu vine ambavyo vinafanana. Kwari babiri na abarevera. Wote wawili ni marevera. Ichaka biri na abarevera ba Sepaki. Wote ni wachungaji wa Sepaki. Ichaka 3 na abapastori bino kanisa rya Shalom. Na ni mapasta wa kanisa hili la Shalom. Ichaka ne bombi bakora muri community. Wote wanatumika katika community. Yesu wo bitiranya kuri ababuzi cyashingiraho. Yule ambaye hawezi jua kwa ariko ndababwira ukuri kw'abakirisitu. Lakini niwaambie kweli. Imana ntiteze kuzabitiranya n'igitondo kimwe. Mungu anawatofautisha yeye. Reverend Matias ni Reverend Matias. Anamjua anamfahamu. Reverend Budara ni Reverend Budara. Anamfahamu kwa ngambo yake. Abandi ubwo boza barara hamwe bakirirwa hamwe. Hata washinde mahali pamoja. Imana ntiteze kutobitiranya habe n'umugoroba umwe. Hawezi kabisa. Kuko iratuzi. Mungu anatufahamu. Ikamenya taye ibyacu byose. Anajua vitu vyote. Kiraho
nikiwa hapo habe n'abafite amazina yitiranwa na wale ambao wana uyu mugabo kuko muvuze jinsi ninasema baba yitwa Rushikirana Vedaste yeye ni Rushikirana Vedaste nzuundi mugabo witwa nawe Rushikirana Vedaste kuna mwingine ninamfahamu ana majina bagatandukana ku izina rya gatatu wanatofautiana kwa jina la ni tatu Rushikirana Vedaste yeye ni Rushikirana Vedaste akongera kaba Abudara yeye na ni Abdalla undi nawe yitwa Rushikirana Vedaste yeye ni Rushikirana Vedaste akongera kaba Karojo na anakuwa Karojo itandukaniro ni Abudara na Karojo utofauti ni Karojo itandukaniro nuko umwari umupastor undi akaba umushefu utofauti ni shefu ariko amazina abiri bombi bari bayahuriyeho lakini majina walikuwa wakifananisha kurumva ko Imana yo bitanya ngo bitira mu mazina yabo yombi unajua Mungu anaweza kuogopa kwa sababu twagiraga abagabo babiri mu Minembwe tulikuwa na waume wawili Minembwe bombi bakitwa ba Isironi Ruhumbya wote walikuwa wa Isironi Ruhumbya Isironi Ruhumbya w'abashuri wacu mu Muhana mmoja wa quartier yetu Isironi Ruhumbya w'abafurika kuba abanyarusuku na mwingine wa huko Rusuku ngubwo bitwa ba Isironi Ruhumbya bombi kwa sababu wana majina mawili abatabazi bakabitiranya wale ambao hawafahamu uraho ngo ni Imana yo bitiranya Mungu hawezi kukosa kutofautisha Mungu hawezi Imana iratuzi haiwezekani Mungu anatujua anajua kile chochote kwa maisha yetu Mungu ashukuriwe Imana iratuzi Mungu anatufahamu izini nkovu ziba ku mibiri yacu Mungu anajua hata kovu n'amakonyange yose uzawumvuri wenyine Imana anajua hata yale ambayo tunasikia milini mwetu nta bantu basa kuruta mahasha hakuna watu wanaweza kutokufanana kuliko dufite abana bane ba mahasha nibonzi kuna watoto 4 najua wa mapasa abahungu babiri ba Simeo wa vijana wawili abuzukuru banje wa juku wangu n'abakobwa babiri basemahoro basengeneza banyina ndebwa na wavulana wawili wa niba wowe uzi kubatandukanya wowe unajua kuwatofautisha barahikuri ko njewe ntabazi mimi sijui kuwatofautisha aba banje sinzi bukuru na butoto mimi sijue mkubwa na mdogo none se ndanirwa kumenya bamenye bare abana b'abakobwa simbazi mimi sijui kuwatofautisha watoto hawa sinigitangaza kuko nase cyangwa nyine babyara yobayoberwa inawezekana hata na mzazi wake anaweza twabanaga n'umugabo witwa Zikieri Kimenyerwa yarashaje tumeweza kuishi na baba mmoja amekufa yabyaye abana b'abakobwa yari mahasha tubana mu Muhana amezaa watoto wawili wa mapasa mu byukuri barinda bashakwa ntazi bukuru na butoto watoto wameolewa bila kujua mkubwa na mdogo nyine isuba byaragaze kubahamagara baba yake mzazi alikuwa wakati wa kuwaita akavuga ngo niko mwana anasema wewe mtoto nari ntarumva avuga izina nilikuwa sijasikia ntazi wagiye guhamagara uwari hajue yule ambaye yavuga ngo mwana uje nuwo nguwo anasema mtoto yule atakuja anakuja tu ariko rero Imana lakini Mungu izibukuru na buto Mungu anajua mkubwa kama vile iziburi ya bukobwa bombi buzabwambara mare izikubutandukanye anajua kutofautisha wale wa dada izibano bana bamuhasha bazabahagarara hano bombi bigikara bombi bazi kuri anajua wale watoto wa muhasha Imana ntiyogira n'umunota umwe itaratandukanye bukuru na butoto ngubwo basa Mungu hawezi hata dakika moja Imana iratuzi izina detaye y'ubuzima anajua na kile kidogo cha maisha yetu Imana ihabwe icuba Mungu ashukuriwe tukihende ngo Imana ntikuze ndi muruzi ko dufite abapasteri cyende baza bicara hano bose tuna wapasta kenda ambao hariho abiganye kuna wale ambao wamejifunza pamoja hariho abavukana kuna wale ambao ni watu hariho abavuye hamwe kuna wale wametoka hariho abasengerewe hamwe kuna wale wameombewa fasi moja Imana ntiyobitiranya nubwo hoba mu gicuku kibi Mungu anajua kuwatofautisha Imana iziburi muntu ku giti ciwe Mungu anajua mtu kwa pekee yake na detaye z'ubuzima bwiwe na chochote cha maisha yake ashobora kubitiranya kubera ko basangiye rutara Mungu anatujua kabisa hano dufite abagore babarevera bane tuna wamama ngabari aho bicaye bose ko ari bane umwe ni wenda haye mbona wote wanakaa huko Imana irabazi bose itabuzemo numwe wote Mungu anawajua bila kukosa moja abagifite abatware n'abatabafite bose irabazi wale ambao wana waume na wale ambao wanapoteza waume kamenya n'amazina yanyu mwabavyeyi Mungu anawajua na anajua majina yao uramenya Imana irabazi kamenya na yanyu Mungu anawafahamu na anafahamu majina kuzobarebera mu itimu y'abagore babarevera Mungu hata waangalia katika ivyo ntibibaho imbere y'Imana Imana irabazi kamenya na detaye y'ubuzima bwanyu Mungu anajua na itandukanije ku yari mukanaka anakujua wewe Imana izi ko umutware wawe yagiye izi ko n'uyu mutware wawe akiriho anajua kama anaishi Imana iratuzi izi na detaye y'ubuzima bwacu Haleluya Amen Imana ishimwe Mungu ashukuriwe izi na detaye y'ubuzima bwacu anajua kile chochote kwa maisha yetu reka tuve mu bijanye no mubiri tutoke kwa mwili Imana izi nibyo tubamo Mungu anajua na yale ambayo tunayatembelea Imana izi nibyo tubamo anajua yale ambayo tunayatembelea ibyo tuzadukorera hagaragara yale ambayo tunafanya kwa zarani ibyo si Imana ibizi gusa n'abantu barabizi hata na watu wanayafahamu igitangaza nuko Imana imenya nabyo bintu zukorera hatagaragara Mungu anayafahamu hata yale ambayo unayafanya kwa uficho Imana Mungu
Imana ni igitangaza. Mungu kabisa ni waajabu. Imana ni igitangaza. Mungu ni waajabu. Imana ni ikitazi. Mungu ni nini Imana ni ikitazi. Ni nini Mungu hafahamu? Reka duhere ku bantu batekereza ko ari abakirisitu cyane. Tuanzie ku watu ambao wanajijua kama abantu batekereza ko ari abayumbe cyane. Watu ambao wanajifahamu abantu kama wewe ni batekereza ko ari abanyamasengesho cyane. Watu ambao wanajifahamu kama wewe ni wenye maombi sana. Imana izikuza wizamura. Mungu anajua jinsi unajipandisha. Ariko izikigero cyawe. Lakini najua igitangaza nuko niwe waramenyereye kuzuzwa. Umeitika kujazwa. Ushobora kumva ni muntu yujujwe iruhande rwawe. Umeweza kusikia mwingine anajazwa. Umutima ukamukoze ngo Yesu nawe yateye aturutse he. Unaweza sema ya kwamba Yesu nawe yatangiye ryari kuzuzwa yemewe. Siku gani kujazwa? Reka gahongo yandisa amandiko mu ngando y'abantu. Akiandika mandiko. Mu mutima tese kwari nje wari buyizi kwari ruzugira kuriya. Unaweza kujiswali kwa moyo wako mimi. Yesu uyu nawe byagenze gute? Uyu nawe bimeendeka je? Reka gahongo arahanuye. Akinaba. Reka gahongo ararose. Akikuwa na ndoto. Utakatekereza ngo niwe. Mtu anajifahamu kama ni yeye. Impano y'Imana bakubwiye ko yananiwe kugera ku bantu bose. Wamekudanganya ya kwamba karama ya Mungu haifikirie watu wote. Yakubwiye ko Imana yakijije abantu ejo. Wamekuambia Mungu ambaye ameponya idashoboye gukiza abantu none. Hawezi kuwaponya leo. Nico kiri mu gutuma wikura mu bandi bantu. Ndio maana unajiondoa katika ukabutakigiraho wobarizwa. Hauna nafasi. N'abanyamasengesho ndi ukibabamwo. Hata ile kundi ya n'abaririmbyi ndi ukibabamwo. Katika waimbaji hauko kubera ko nyina naka nawe yateza amaboko. Kwa sababu na ndugu yako wowe yabujijwe n'iki kuyatega. Nani mwenye alikudanganya wewe? Imana iratuzi. Mungu anatufahamu. Izi nibyo twikora mu buryo bw'umwuka. Anajua hata na yale ambayo tunafanya. Izidegere y'ubukristo bwawe. Anajua izidegere y'ubukristo bwanje. Anajua ukubwa wa Ukristo wako. Nushaka cyane mukeya. Unaweza hata Imana iratuzi na detaye y'ubuzima bwacu bwose. Mungu anatujua. Umuntu akavuga ati nije muririmbyi nje nyine gusa. Mtu anaweza kujitapa mimi ni muimbaji tu. N'abantu ngo nabo bakakugirako. Hata na watu wanashuhudia hivyo. Waba utararirimba ngo abantu ne banezerewe. Kabla haujaimba watu hawajafurahi. Umunsi umwe Imana yarambwiye. Siku moja Mungu ameniambia. Irambwira ngo abantu bagize abaririmbyi bigerwamana. Mungu akaniambia watu wamefanya waimbaji. Ngo ikibazo kibaye kuri uriya muririmbyi. Ona shida ambayo inapatikana kwa mwimbaji huyu. Agiye kwikura mu byo buririmbyi. Anaenda kujiondoa kwa uimbaji. Ngo arebe ko igihanga ciwe kitazagaragara. Aone kama Imana irambwira ngo mfite uburenganzira n'ubushobozi. Mungu akaniambia nina uwezo bwo kurema batanu mu cyimbo ciwe. Kwa kuumba watu watanu. Iranambwira ngo kimenyetso nguhaye. Akaniambia alama ninakupa. Ngiye guhagurutsa abaririmbyi mu bana batoya bamuri mu kubona hano. Nitasimamisha watu katika waimbaji wadogo. Arambwira ngo ndirahiye ndi Imana. Ninajilapia nikiwa Mungu. Ntabwo Shalom izabura indirimbo. Shalom haitakosa waimbaji. Shalom izabura indirimbo. Haitakosa waimbaji Shalom. Aravuga ngo ngiye guhagurutsa abana batoya muri abo hayo ubona. Mungu akaniambia nitasimamisha watoto ambao unaona. Itorero ry'Imana rinezerwe nanje ry'Imana nezerwe. Kanisa la Mungu lifurahi. Mungu mtafurahi. Wavanze ya makorari muri mukubona. Ni hapo kunatokea Imana yari yabivuze ku mugaragaro. Ariko irambwira ngo uriya muntu nubwo yikuyemo. Mungu akaniambia ingawaje mtu huyu amejitosha. Wazategereza ko bamuhamagara ngo bagaruke bamwinginga hebure. Yeye atatafuta watangire kwigarura gahoro gahoro. Lakini yeye mwenyewe atajirudisha. Ariko nanone ntazahagarara mu mwanya wiwe nyawe. Lakini hata simama pa nafasi yake. Timukaze mugira ubwoba. Musikuwe na oga. Imana niyo nyiritore. Mungu ndiye mwenye kanisa. Ndirimbo ko zikwiye kuba zimeze. Anajua jinsi nyimbo zinapaswa kuimbiwa. Izi jambo ko rikwiye kuba rimeze. Anajua jinsi neno linapaswa kuwa. Imana mwaba Kristo mwe. Mungu anatufahamu wa Kristo. Ikamenya na detaye y'ubuzima bwawe. Na anajua kila chochote kinapatikana kwa maisha yetu. Imana arishimwe. Mungu ashukuriwe. Hariho amajambo ateye ubwoba. Kuna maneno ambayo yanatisha. Umunsi umwe nararyamye. Siku moja nimepata ndoto. Umuntu arambwira ngo nakarapfuye. Mungu akaniambia mtu mmoja anakufa. Tabara kwa nakarapfuye. Tembelea familia hiyo. Mbona ko mpaguruka ndagenda ngo nshike mu nzu. Nikaenda nikafikia kwa nyumba hiyo. Nsanga hahagazemo umugabo umwe. Kulikuwa kumesimama nta mugore we nabonye nta bana nabonye. Sikuona mama wala baba. Wa mugabo hagaza baba yarambwira ngo ngira isanduka ryiwaho riri. Akaniambia sanduku riri muri salo. Sanduku hilo katika salo. Ngo amare numva ko umuntu ambwira. Mtu akaniambia. Arambwira ngo reka ngufungure rino sanduka urebe. Mtu akaniambia acha nikufungulie uone katika sanduku hili. Tuzadukora byo gusezera. Yale ambayo tunayafanya kwa kuaga mtu. Akuraho umutemere ku isanduka. Akatoa mfuniko. Ndaza nditegereza. Nami nikatazama. Ngo nitegereze mu isanduka. Nilipotazama kwa hilo sanduku. Sanga nta murambo urimo. Sikuona mwili. Sanga isanduka ryuzuye ivu. Sikuona mzoga, niliona tu. Ryuzuyemwe bisimba byitwa inyo. Niliona tu. Arivyo bihaye bishagata isanduka ryose na ryavu. Niliona tu uchafu, sikuona mzoga. Ngo mtu akaniambia aya makuru bakubwiye naka ndi yapfuye.
habari hizi ambao wanakupea si mu kwamba buryo amekufa. bw'umubiri ni muzima. Kwa kimwili yeye ni mzima. Tiwamubonye. Haukumuona. Ni muzima. Yeye ni mzima kabisa. Ni umugabo muzima. Ni baba mzima. Uri mu rugo rwiwe. Ni baba ambao nta kibazo afite ni muzima. Hana shida. Ariko mu buryo bw'umwuka. Lakini kwa maisha ya kiroho. Uyu muntu amaze imyaka yarapfuye yarabuze. Amekufa inakuwa ni miaka mingi. Ubuzima bwiwe bwose bw'umwuka. Maisha yote yake ya kiroho. kiroho. Kuri habona mu isanduka hameze. Unayaona jinsi yapfuye ahagaze. Amekufa na yapfuye ahagaze. Amekufa na uyu muntu ntawe uriho mu buryo bw'umwuka. Huyu mtu hayupo tena. Ariko mu buryo bw'umubiri ntugire ubwoba arahari. Kwa kimwili usiogope yupo. Ndasohoka ndagenda. Mimi nikatoka. Ngo buca arampamagara ngo ngwino hano. Yeye akaniita akaniambia kuja huko. Uwo ni wa muntu wari kumwira. Mtu huyu alikuwa akiniambia tuja gusura umuntu mu rugo rwiwe. Tukaenda kutazama mtu kwa jamaa lake. Shike nsanga umugore karishanyagura. Nikaona mwanamke karagenda agira gutya yivugisha hungura ubusa agira gute yikorera amaboko. Mwanamke alikuwa akijisemesha akijiswali hiki na hiki. Noneho ngo nitegereze iruhande rwiwe. Nilipochunguza mbona hari umugabo wicaye asusara yafite imbeho cyane. Nimeona mume moja ambaye kabisa ana baridi sana. Umugabo wiwe bwana yake. Umuntu arambwira ngo fata iyo sashe. Mtu akaniambia kamata sashe. Yari sashe iri mu mwuka. Ilikuwa ni sashe ambayo arambwira ngo yitobore ndayitobora. Nikaitoboa. Sanga hari mu ivu. Nikaona kuna arambwira ngo rihuhe. Mimi nikaipuliza. Puha ryavu ryama rigenda ryose ryirunda kuri wa mugabo. Nikapuliza vumbi hiyo ikaangukia kwa mume. Ngo arambwira ngo genda rihuhe rimuveho. Akaniambia pungiza tena ndarihuha ryama rimuvaho wese. Nikapunguza hiyo hewa ikatoka. Uwo muntu arambwira ngo mtu akaniambia uyu mugabo nubwo arwaye ingawaje yeye ni mgonjwa ntahayapfa. Yeye si haende kufa. Ntahayapfa. Yeye hatafariki. Kubera ibintu bitatu. Kwa sababu ya vitu vitatu. Arambwira ngo ikintu cya mbere. Neno la kwanza ngo kuva yabaho ntaraba imbogamizi y'umurimo w'Imana. Tangu aishi hajakuwa kizuizi cha kazi la Mungu. Arambwira ngo impamvu ya kabiri. Sababu la pili. Ngo yahawe kora mikeya. Kama anapewa kufanya machache ngo ayikorana umwete. Anaifanya kwa juhudi. Irya gatatu. Neno la tatu. ngo ayikorana gukiranuka. Anaifanya kwa uaminifu. ngo kubera iyo mpamvu. Sababu ya hiyo. Iyi ndwara ntaho yenda kumujana. Magonjwa hayo hayatafanya. Arambwira ngo reka nkwereke ikimenyetso. Akaniambia nakupa alama. Akura umutemeri kwisanduka. Akatosha. Bamare gukura umutemeri kwisanduka ngo nitegereze nsanga nta kintu kirimo habe n'ubusa. Sikiona mzoga kwa sanduku hilo. Arambwira ngo uyu muntu ni muzima. Akaniambia mtu huyu ni mzima. Hari mu rukerera kwisakenda. Ilikuwa kwa saa ya sakenda za usiku. Imana buraca mu gitondo. Nikamshukuru Mungu kwa saa hizo. Ndamuhamagara nsanga ni muzima. Nikasimama nikamwita. Ndashima Imana kuko kugeza n'uyu munsi uwo mukozi w'Imana ni muzima. Nashukuru Mungu kwa sababu Imana iratuzi. Mungu anatujua. Nubwo abantu botekereza ko duhaye dupfa. Watu wajua ya kwamba tunakufa. Imana ibizi ko turiho. Mungu anajua ya kwamba sisi ni hai. Kandi nubwo abantu botubona ko turiho. Hata watu watuone tunaishi. Mu buryo bw'umwuka wasanga twarapfuye. Kwa kiroho inawezekana tumekufa. Imana ituzi bibi imbere yacu. Mungu anajua yale yapo mbele yetu. Hatabuzemo na kimwe. Bila kukosa moja. Ibyo mpaye mvuga byose nibyo muri Shalom. Yale ambayo ninasema ni ya Shalom. Ntuyaroza handi. Usielekeze ingine mahali. Ko ndavuga amakuru yo muri Shalom. Ninasema habari uwo hanze wa Shalom yumva. Wa nje ambaye atayasikia. Imana imugirire neza abayiwe. Mungu amsaidie. Ariko ya majambo na ya Shalom. Lakini maneno haya ni ya Shalom. Umunsi umwe. Siku moja. Mbona mvuye hano mu ikanisa. Nimetoka hapa kanisani. Bonje gushika hariya escalier izamuka niyo nzira nyabagendwa. Nilipofika kwa escalier hiyo. Iseruka hariya kwa Rushambara. Kufika hapo. Mbona ngiye guhura n'umuntu w'umugore. Nimeona nimetaka umuntu arambwira ngo kora mu mufuko wambare kashene. Mtu akaniambia kamata fukama zuru n'akanwa. Ubaye barakumu. Wa mugore yamambaze ngwese kumbonye ugafukama zuru n'akanwa. Akaniambia sababu gani unavaa barakumu? Ndamubwira ngo ukuntu hayunuka. Nikamwambia jinsi unatembea. Tawo kwihanganira guhura nawe. Hakuna mwenye anaweza kuvumilia. Mbona ko yikorera amaboko. Nikaona yeye. Mbona one ndagira gute ndanyura henje we simpora n'abandi bantu. Akajiswali mimi sitakutana na watu. Ndamubwira ngo wayobye. Nikamwambia wewe wanyuze mu nzira y'abanukirwa. Umepitia njia ya wale ambao kubantu kusubire mu nzira y'abatazabanukirwa. Pitia ingine njia. Arahindukira aragenda. Akageuka. Wa muntu wambwiye arambaza ngo se ubonye iki? Akaniambia unaona nini? Ndamubwira ngo mbonye imyuka mibi. Mimi ninaona yabazimu n'abadayimoni. Ninaona harufu mbaya wale naona. Yiyita abantu. Naona watu wanajifanya kuwa watu. Arambwira ngo si nyama n'amaraso bibikubwiye. Akaambia si roho na damu. Arambwira ngo muri iyi si turimwo dunia hii tunaishi. harimo imyuka mibi. Kuna
esprit mbaya y'abazimu n'abadayimoni ya mapepo yiyita abantu ambayo yanajiita watu, bambara nk'abantu wanavaa kama bagenda watu, nk'abantu wanatembea kama watu, batuye nk'abantu wanaishi kama ariko watu, ni imyuka mibi, lakini ni roho mbaya. harambwira ngo hindukira nkwereka. Chunguza uangalie. Turongera turagaruka nk'abaye baza hano, tukarudi tena kukuja huku ngo dushikari ya muza muita kwa kamere, hapo ambapo mnaita hapo. Ndamurangiza wa muvyeyi imbere yanje nkahari, nikamuona huyo mzazi kurya haya agenda imbere yacu, jinsi alikuwa akitembea mbele zetu, bona rya barabara iri dusanzwe tunyuramo twese, barabara hiyo tunaitembea. Iwao kugenda nkuko duhaye tugenda, karagenda amanuka muri rya barabara, yeye alikuwa akienda kishuka, birasama ryama ari muheza inzira, aragenda wese araruha aranyika mbaye mureba, barabara ikashuka ikampea njia, kandi barabara ryama risubirana ryama rinduko natwe turicaho, na udongo ukarudilia. Arambwira ngo urabonye, akaniambia unatazama, ngo inzira zabo sizo zanyu, njia zao si njia zetu, kuko izo babamwo sibyo mubamwo, yale wanayapitia si haya. Iyi ni imyuka mibi, hizi ni roho chafu y'abazimu n'abadayimoni, ya mapepo na mashetani ikorera mu bantu banone, ambayo yanatumikia kwa watu hao. Ntugakangwe nuko bambaye, unaona jinsi wanavaa, babyara, usione jinsi wanazaa, ntugakangwe nuko bashingira, usione jinsi wanaoesha. Iyi ni imyuka mibi yigiza abantu. Hii ni roho chafu ambayo imefanya watu. Numva ndatangaye, mimi ndavuga nti se Imana nukuni kwiteyemo kagira Imana, nikashangaa jinsi Mungu alivyo. Nta kintu Imana itazibona, hakuna kitu ambacho Mungu haone, Imana itazibona, hakuna kitu Mungu haone. Niko biteye, ni hivi vilivyo. Nicyo gituma twasomye ririya jambo ry'Abaheburayo, ndio maana tumesoma katika kitabu cha Waebrania, umwanditsi yavuze ngo ntacaremwe na kimwe. Neno la Mungu linasema hakuna kiumbe ntacaremwe na kimwe, hakuna kiumbe, ntacaremwe na kimwe, hakuna kiumbe kitagaragara mu maso y'Imana, ambacho hakionekane machoni pa Mungu, ahubwo byose biboneka, lakini yote mbele za Mungu bitwikuruwe nk'ibyambitse ubusa, yanaonekana ni utupu imbere y'uzatubaza ibyo twakoze, mbele za Mungu ambaye atatuliza. Ntacaremwe na kimwe, hakuna kiumbe, ntawaremwe n'umwe, hakuna kiumbe wambaye imbere y'Imana, ambao anavaa mbele za Mungu. Ababyeyi mwese mwaratureze, nyinyi wazazi mmetulea, imbere y'Imana twese twambaye ubusa, lakini mbele za Mungu sisi ni utupu. Imyaka yawe ntuyimbwire, miaka yako usiniambie. Imana ntizija kukureba ngo ukurebere mu mahuzu wambaye. Mungu hakuangalia kwa miaka wala kwa mavazi, ku mibiri yacu. Yeye anajua. Imbere y'Imana twese turatwikuruye, mbele za Mungu sisi sote ni utupu. Imbere y'Imana twese turi kabambaye ubusa, sisi ni utupu sisi sote. Imana ntishobora kwitiranya nubwo twobigenza gute. Mungu anajua kutofautisha. Imbere y'Imana twese niko tumeze. Sisi mbele za Mungu ni jinsi tulivyo. Mureke mbaheze izindi zibiri. Napenda kuwapatia mifano tena mbili. Mruzi bari abasaza bari hariya, mnawaona wazee wanapatikana mahali pale. Jondwe, yeye Jondwe na Munyamahoro, na byinshi, hata na byinshi, nuri ya musaza, na yeye mzee pale. Bari nibo bagabo barebare muri iri kanisa. Wao ni wababa warefu kwa kanisa hili. Nibo bagabo barebare muri iri kanisa. Ni wababa warefu katika kanisa hili. Niba hobone kuwundi wa gatanu, kama kuna mwingine unaweza kupatikana yoresha n'abariko ntawo basumba, anaweza kuwa ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana irashobora kubiteranya ngubwo ari abagabo barebare, lakini Mungu anawajua jinsi walivyo. Kandi gitangaza batatu muri bo, na watatu ukuye Jondwe winza basigaye bose ko ari batatu barirabura, wengine kandi ubwirabure siriri. N'abagabo batari banini, hao ni wanaume, kandi n'abagabo batari batoye bose bari hagati. Ni wanaume si wadogo na si wakubwa. Ntaba yihenza harebesha amaso y'abantu. Ukiangalia kwa macho unaweza kuwatofautisha saa zimoja wale Imana ntishobora kubitiranya. Lakini Mungu hawezi kushindwa kuwatofautisha. Izo musaza mutabyigwa kuva atarabaho, anamfahamu mutabyigwa Jondwe kuva atarabaho, kabla hajazaliwa yeye. Izi gutandukanya byinshi na Munyamahoro kuva batarabaho, anajua kuwatofautisha kabla hajazaliwa. Basaza Imana itarabitiranya. Hata kwa uzee wao atawajua. Muno harimo abantu batanu bagufi baruta abandi bose bugufi babagabo. Kuna watu 5 wanaweza kuwa wafupi kuliko wengine. Sadoka ari hari, Sadoka anapatikana mahali pale. Prince ari hari, na Prince yupo pale. Richard arahanga, na Richard yupo pale. Giciro ntawa sense, Giciro nayo yupo pale nyuma. Uyu mwana DJ arahari, na yeye yuko pale. Abantu bagufi babagabo bari muno munsi yaba ngaba bahari. Hao ndio wafupi kwa kanisa hili. Imana ntishobora kubitiranya habe n'umunsi. Lakini Mungu anajua kuwatofautisha. Imana ntishobora kubitiranya habe n'umunsi. Mungu anajua kuwatofautisha. Imana ntiyo kwitiranya abantu bazi kuririmba bagatega amaboko. Mungu anajua kutofautisha. Imana ntiyo kwitiranya abantu bazi kuvuga kundi minti bikunda. Anajua kutofautisha wala ambao. Imana iratuzi. Anatujua Mungu. Izina detaye y'ubuzima bwacu. Anajua na tule tudogo. Imana iratuzi. Anatujua Mungu. Izina detaye y'ubuzima bwacu. Anayajua yote maisha yetu. Imana iratuzi bavandi. Mungu anatujua wandugu. Nta mpamvu bifite, hata ujifiche. Imana iratuzi izina detaye y'ubuzima bwacu. Anatujua sisi sote. Imana ihabwe cyubahiro. Mungu ashukuriwe. Twasomye ijambo rya Paulo yandikiye Timoteyo. Tumesoma neno Paulo kwa Timoteyo.
turashaka kwibaza ngo none nibi bintu bimeze gutyo tunataka kujiswali kama ni hivyo hasigaye iki kuna baki nini Yesu kutwokora iki je ni nini tunaweza Biblia yavuze aya majambo Biblia imesema maneno haya yavuze ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze limesema msingi imara wa Mungu ungaliki urufatiro rw'Imana ruracyahagaze msingi imara wa Mungu wanditsweho amagambo abiri ambayo unaandika neno hili irya mbere ni ukuvuga ngo Uwiteka azabe Mungu anawajua walio wake mubaririmbyi Uwiteka azabe katika waimbaji Mungu anawajua walio wake wake bayoboye abandi Uwiteka azabe kwa viongozi wa kwaya Mungu anajua wake wake bose baririmba Uwiteka azabe kwa vijana wanaimba Mungu anajua walio mubagabo wake bakuze nk'abariya Uwiteka azabe kwa wababa Mungu anawajua walio mubakozi wake b'Imana bahamagawe nk'aba kwa Uwiteka watumishi azabe Mungu anajua walio wake Imana ntiteze kuzitiranya bayo n'abatarabayo Mungu anajua kutofautisha kandi walio wake na yogirisha wasio ngo wake kubera kuri yatari uwanje na Mungu hawezi kuwa na Imana wivu iratuzi Mungu anatujua izabayo n'abatarabayo anajua walio wake mureke mbabwire igitangaza acha niwaambie neno hili kubwa Imana kubera kw'ibituzi Mungu kwa jinsi anatujua izikora ibintu bibiri Mungu anafanya mambo mawili icyambere iyo yatumenye neza duhagaze neza dukiranutse Mungu atujua tukikuwa Imana iziduhayagiza Mungu anatutaka muraho se ngo Imana iratuzi ngo abantu ndi batuzi mnajua Mungu anatujua watu hawatujua kandi Biblia izivuga ngo ntaco nzo ko ntemenyesheje intore zanje Mungu hakuna kile ambacho atakifanya bila Imana singira ngo yaduhaye umwuka wayo kugira ngo tuze tuganira nayo ametupa roho wake none se tuzatuganira ikaduhisha bimwe anatuficha mamoja iyo wakira Imana kama wewe ukiwa mwaminifu mbele za Imana iziguhayagiza Mungu yamara kuguhayagiza Mungu akikufanyisha bikakugiraho ingaruka na Imana yanaonekana ikabiguteje Satani matokeo yanaonekana mbele ya mubigeragezo bya mu gitondo na nimugoroba unapata ibuka amajambo ya Yobu ukumbuke habari historia ya Yobu umunsi umwe ngo Imana yari yicaye Mungu alikuwa akikaa Satani araza ngo ageraho Imana iri Shetani akafikia mbele za Mungu Imana iramubaza ngo ese uvuye akamuswali unatoka wapi Satani iramusubiza ngo mvuye mu isi kuzerera Shetani akamwambia nilikuwa nikitembea ulimwenguni undatiye ndabibonye ko wari kuzerera naona kwamba ulikuwa ukitembea none se wabonye mukiranutsi wanje yo umemwona mtumishi wangu Ayubu Satani ati namubonye Shetani nimemuona ariko se ndio wakubwiye ko akirana lakini nani mwenye alikwambia kwamba ni mwaminifu wewe watetesheje umuntu ukamugira debedebe yeye umemupa ukamuheza ibintu agatunga ibitagenda umemupa utajiri ese yobuzwa niki yeye nini inaweza Imana iramubwira ngo genda ivyo bintu ndabiguhaye Mungu akamwambia nakupa vitu ngo yikoze yo bya bintu ibarabikunkumuje vile vitu vyote akabibia yo baragumara kiranuka Ayubu akaendelea kuwa mwaminifu ngo agaruka Imana iramubaza ngo se wamubonye Mungu akamuuliza Shetani umemwona undati ibintu se nivyo barafite agaciro kurusha abana wamuhaye unajua vitu ambavyo umempea hata yogira abahungu barirwe n'abakobwa batatu wamara ugatekereza ngo ntazadamarara Imana iramubwira ngo genda nabo ndabaguhaye Mungu akamwambia hata na watoto wake na ngo yikoze y'abana bapfira umunsi umwe bose watoto wakafia siku moja yamaguma arahagarara mu gukira Ayubu akaendelea kuwa mwaminifu Imana iragumira muhayagiza bwa gatatu Mungu akaendelea wagaruke atase wamubonye akarudia umemwona undati namubonye ariko n'uri ya mubiri wamuhimbirije nimemwona lakini ni mwili ambao umempea umuntu w'umusaza ufite umubiri nk'uruhinja unaona bagaburira nkabahaye bagaburira bahaye bondora uone gisi ese wayobuzwa niki kuba kuriya yabaye inaweza msababisha Imana iramubwira ngo no mubiri nawo ndawuguhaye lakini Mungu akamwambia na mwili huu nakupea ariko ico ntazaguha n'umutima lakini kile ambacho sitakupea ayo bahura n'ibigeragezo bitagira uko bingana Yobu amekumbwa na tatizo kubera kuko yakiranukiye Imana kwa sababu Imana iramuhayagiza kubera kumukunda no kumugirira neza akakuwa mwaminifu mbele za Mungu ibiramuteje ibyo byabaye kuri Abeli hayo yamepitikana kwa Abeli avukana na Kaini yeye alikuwa kubera ko Imana yamutapye yamuvuze neza kwa sababu Mungu amemtapa Satani yamitera Kaini Shetani akaingilia Kaini akazaho yica Abeli Kaini akamuua Abeli ibyo byabaye kuri Enoki hayo yamepitia kwa Enoki ibyo byabaye kuri Noa hayo yamepitia kwa ibyo byabaye kuri Danieli mu rwobo rw'intare amepitia kwa Danieli ibyo byabaye kuri Yosefu agurishwa na bene wabo hata kwa Yusufu wakati wamemuzisha ibyo byabaye kuri Stefano aterwa amabuye kwa Stefano wakati ibyo byabaye ku ntumwa zakoranye na Yesu hayo yamepitiwa hata kubera kuko Imana yashimishijwe nuko bitwaye mu muhamagaro Mungu amependezwa na jinsi wametembea katika irabahayagiza kugezaho Satani bateza ibyago Mungu akawatapa hata Shetani ndagira ngo nkubwire wa mukirisitu we
nikuambie wowe uhura n'ibibazo mu gitondo na nimugoroba tatizo ambazo unazipitia wowe komeza kwizera kwawe gusa endelesha imani yako komeza gukiranuka gusa endelea kuwa mwaminifu igihe umukirisitu nyamukirisitu wakati mkristo kamili utazahura n'ibikugerageza kama haujapata shida gusa ujue siri moja uzoba wagize ubusabane na Satani wewe umekuwa na uhusiano na Satani ariko niba uri mu ruhande rw'Imana lakini kama uko upande ukagumana n'Imana mu gukiranuka kwawe unaendelea na Mungu igitondo na nimugoroba kabura kiranuka mchana na usiku si gitangaza ko mu wawe hazoba ibibazo kwenye familia yako utatangaza no mu mubiri wawe ko hazoba ibibazo utapata shida kwa kazi yako utangaza no mu butunzi bwawe ko hazoba ibibazo hata kwa mali yako utapata shida ikibazo nuko uri cagarane kwa Satani lakini shida kubwa wewe gusakomeza hahanduri umunsi uzobona watibagaye gatoya wadamaraye ukiona siku moja wewe uzamenye ko hari amasano hari wijibanye na Satani ukiona vitu vyote vinatemeka vizuri useme ya kwamba ikigira kabiri na Shetani la pili iyo twananiranye kumana tukabibinane kama sisi tunakuwa kabisa Imani zitukuraho amaboko Satani katwandarika Mungu anatuachilia na Shetani anatukamata nico gituma muza mubona abakora ivy'ingeso mbi bose munaona wale watenda mabaya wote bazabikora bihishe wanayatenda kwa uficho bitwikiriye amajoro wakijificha usiku bitwikiriye aho bari bonyine wakijificha ariko bikanga bikagaragara lakini yanaonekana ugasanga abantu bazimuye unaona watu wanyanaka ko baramvuga ibingibi banisa umurozi wameniita mlozi banisa indaya wameniita bibi kahaba banisa umwivyi wameniita mwizi sabantu bakwandarise si watu wamekuonyesha ukorera wakwandarise yule ambao unamtumikia kubera kuko wananiranywe n'Imana kwa sababu wewe umemwacha kubera kutahagaze mu gukiranuka kw'Imana Imana yitajije Mungu anakuachilia bare kwitazi kurekera Satani Mungu alikuachilia Satani rero arakurekipera Shetani akakukamata ngo amarara kwandarika akakuweka waziwazi impembo zayo n'urupfu mshahara wa dhambi ni mauti kandi mbere yo kugera ku rupfu ibanza guhemba isoni baada ya kufikia kwa kifo anakupatia aibu Satani banza guhemba isoni Shetani anakulipa aibu ingabo zayo zikazaheruka urupfu wanafikia kwa kiwango cha kifo kuvuga ngo iyo duhagaze mu gukiranuka tukisimama kwa utakatifu Imana iziduhaye ikaduhayagiza Mungu anatutapa twakiranirwa sisi Imana ikadukuraho amaboko Satani katwandarika nico gituma ijambo ryavuze ngo tacaremwe na kimwe hakuna kiumbe ambacho kitagaragara imbere y'Imana ambacho hakionekane ukore vyiza biragaragara ukitenda mema ukore bibi biragaragara ubikore kumanywa biragaragara ubikore mu ijoro biragaragara wita amazina yawe arazwi majina yako yanajulikana Imana iratuzi Mungu yanatujua ikamenya na detail y'ubuzima bwacu anajua maisha yetu yote ijambo rya nyuma twari tubajije ngo none dukora iki neno la mwisho tulikuwa tukijiswali tufanye nini Biblia yavuze ngo Uwiteka azabi Biblia inasema Mungu anawajua walio wake ijambo rya kabiri neno la pili ngo uvuga izina ry'Uwiteka wari we wese yule yoyote alitaja jina lake ngo ave mu bidatunganye atoke katika mabaya na amajambo abiri ni maneno mawili abantu nibashaka bareke kukumenya watu wasikujue ariko Imana irakuzi niburu wawe lakini Mungu anakujua abantu nibashaka bakumenye uko bakumenya kose watu wakujue jinsi wanaweza kujua Imana irakuzi bitarimo amaranga mutima ititiranye Mungu anakujua bila isira ariko kandi niba utarahagarara mu murongo nyawo kama haujasimama kwa mstari mzuri uyu munsi haracyariho umuryango ukinguye kuna mlango ambao uyu munsi Imana iracyateza amaboko Mungu anaangalia zavuze ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka kila yoyote alitaja jina la Bwana ngo nave mu bidatunganye ajitenge na mabaya umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka kila yoyote alitaja jina la Yesu nave mu bidatunganye aondoke kwa mabaya ico gihe wongere usashure ubusabane bwawe n'Imana ujenge tena uhusiano wako na Mungu ico gihe Satani tazakwandarika wakati huo Shetani hata haracyari umwanya bavandi kuna muda wa ndugu kino gitondo cy'uyu munsi wa leo shatse kubatangariza ko Imana ituzi nilipenda niwatangazie kwa Mungu anatufahamu ituzi kamenya n'amazina yacu anajua hata majina yetu ikamenya na details ziba ku mibiri yacu anajua kila chochote kwa ikamenya n'imikorere yacu n'imitekerereze yacu tunafanya anajua hata mafikira yetu ikamenya ikatumenya nk'abambaye ubusa anatujua utupu kandi zigutandukanya bayo n'abatarabaye anajua kwa tofautisha walio wake na wasio wake Imana rya nyuma rya kino gitondo neno la Mungu kwa sababu biravuga ngo niba warisuzumye ugasanga uhagaze nabi ugasanga wavuye mu kuri ugasanga wavuye mu gukiranuka umeacha uaminifu niba mu kanwa kawe gusaga ivuga izina ry'Uwiteka kama kinywani mwako ungano nataja jina la Bwana va mu bidatunganye
jitenge na mabaya. va mu bidatunganye. Ujitenge na mabaya. Jambo ry'Imana hacyasomye. Neno la Mungu tumelisoma. Haravuga ngo mu nzu y'inyumba. Kunasema katika nyumba habamo ibintu zizahabu gusa ni feza. Kunapatikana vitu vya feza na kuna vingine aho ni muri twebwe ni katika sisi. Bimwe ngo bikoreshwa imirimo y'icubahiro. Vimoja vinatumika kwa kazi ya samani. Ibindi ngo bigakoreshwa ibiteye isoni. Lakini vingine vinafanya kwa kazi ya aibu. Ariko aravuga ngo umuntu niyiyeza. Lakini mtu akijitakasa akava mu bidatunganye, anajitenga na mabaya, ngo azahinduka igikoresho kizima, atageuka kiumbe ngo cyiza kizuri gishimwa na nyiracu, ambacho haracyariho umwanya bavandimwe. Kuna muda wa ndugu, abakristo ba Shalom, wa Kristo wa Shalom, abagabo n'abagore, wa baba kama vile wa mama, abasore n'inkumi, abana bacu batoyi, watoto wadogo, abakozi bacu, watumishi wa Mungu. Haracyariho umwanya wa kino gitondo kuna muda kwa kugira ngo duhindukire, ili tupate tuve mu bidatunganye, kugira ngo Imana yacu ibashe kandi yongere isa n'ubusabane bwacu nayo. Icyo nico gisigaje cyonyine gusa. Muziki zagituma bidashoboka se. Kuna kile ambacho kina sababu isiwezekane. Urukundo dukunda Imana rwaranyoshwe. Upendo ambao tunampenda Mungu. Urukundo dukunda Imana rwaranyoshwe. Umeyeyuka. Dukunda ibintu kuliko dukunda Imana. Tunapenda vitu kuliko dukunda Imana. Tunajipenda kuliko tunapenda Mungu. Dukunda ibyaha kuliko dukunda Imana. Tunapenda zambi kuliko tunapenda Mungu. Usengera isengesho muri kino gito. Lakini tuombe rivuga ngo Imana ituramera imitima misha. Mungu atumbie mioyo idukure muri ya mitima igugabaraye. Mungu aondoshe ile mioyo migumu. Ituremera umutima w'urukundo wo gukunda Imana. Mungu atumbie mioyo ya upendo ambayo inafasha kongera kuja mu busabane. Ndicho kitasababisha tukue na uhusiano na Mungu. Muve hasi tusenga Imana. Naweza kukua wima tuombe Mungu. Uniondoleye moyo mugumu, bali unipe moyo wa upendo. Uniondoleye moyo mugumu, bali unipe moyo uniondoleye moyo mugumu, bali unipe moyo. Haleluya. Moyo wa upendo. Uniondoleye. Haleluya. Bali unipe moyo. Haleluya. Moyo wa upendo. Uniondoleye. Uniondoleye. Haleluya. Bali unipe moyo. Uniondoleye. Haleluya. Haleluya. Bali unipe moyo wa upendo. Uniondoleye. Haleluya. Haleluya. Moyo mugumu. Bali unipe moyo wa upendo. Haleluya. Haleluya. Bene data duhuye n'ijambo ry'Imana. Duheze Imana yase cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Panapo upendo. Panapo upendo. Wote ni salama.
panapo upe, panapo Panapo upe, panapo